Reka twongere tubasuhuza dukomeza tubifuriza ibihe byiza. Rero gahunda ni gahunda nk'uko twabibasezeranyije kare ko tuza kubagezaho amakuru ya buri kanya. Mwabonye ko tumaze kubagezaho aho twari kumwe na Colonel Rugabo, ariko kandi nanone reka tubagezeho n'andi makuru avugwa mu akarere ka Minembwe. Reka tubaciremo incamake nk'uko twabibagejejeho. Kabyutse ari amahoro, biza kugeza mu masaha ya saa 5:35 nibwo indege yo mu bwoko bwa Sukhoi yoherejwe na guverinoma ya Congo ifatikanyije na guverinoma y'u Burundi yasubiye kubombarida mu baturage uyu munsi, cyangwa se kugaba ibitero. Rero nanone hari ikindi kibazo gihangayikishije abaturage, ari ikibazo cyo kubura ibibatunga bya buri munsi: umunyu, isabune, amavuta n'ibindi. Ese ni gute isoko y'uyu munsi byari byifashe? Menshi rero ni muri iyi videwo, aho twaganiriye n'umumama bita Esther wari waremye muri iyo soko. Reka tumutege amatwi. Abaduteze amatwi rero muherereye ni ya makuru y'iwacu i Murenge, tuba tuhibereye dukurikirana ikintu ku kindi. Rero aka kanya nanone nk'uko mubibona turi kumwe n'umumama, turashaka kumenya uko situwasiyo y'isoko uyu munsi, dore ko ari na gatanu hazaba isoko nini, aho abantu benshi babitabira kuza gushaka imyunyu, amasabune ndetse n'ibindi bintu nyine bikenerwa. Muraho neza mama? Ngaho ibwira abaduteze amatwi. Duhagaze ahandi umuturage wo muri Minembwe. Yego. Kire yaho ngize mu gihe kirekire. Yego. Mu minsi myiza yabayeho, twari turiho mu minsi myiza, ibihe birahindura, tuba mu ntambara. Yego. Kugeza aho intambara zashutse n'izihinduye ishusho. Ubu noneho dufite intambara yo kubura icyo turya n'icyo tunywa. Yego. Ubu nta sabune dufite, ubu nta muntu, ubu nta mavuta yo kwisiga, nta nayo kurya dufite mugabo. Ahasigaye ntituzi niba tugiye kuzoba ingurube, tubizi usibye ko ari Imana yo bikora. Yego. Icyo kibazo muri kino gihugu cyatugoye. Twageze mu isoko, twaje gushaka umuntu, dusanga ufite umuntu umwe. Ivere ari kugura ibihumbi 15-20. Yego. Kuyurwanira abaguze bake, ab'integeke tawo babonye bene ryo kurwanira. Yego. Naho isukari yo niwo kubaza amakuru yawe gutuma kwisa ntiwo kumenya. Yego. Isabune tukumve, izo bintu byose nta bihari muri iki gihugu. Icyo kintu abatwumva, amahanga twumva, mudutabarize, mumenye ko mutugira. Turashize, tuzorware bwake, tuzama dupfa dushire ngo twabuze umuntu, twabuze isabune, twabuze utwari, gutya tutamesa tutihwagira, tuzama tugira inda. Niko murabona ko ibintu tuzoja he, turiko tuja mu gihugu. Twese turi abaturage kimwe n'abandi baturage, abandi baturage bose, kandi gakomine ngo se bari ntabara kushira ibihugu n'ibindi bihugu irimo, ariko ntabarafungirwa amasoko, ntabarafungirwa amayira, usibye abanyaminembwe. Ese abanyaminembwe ntituri abakongomani kimwe n'abandi? Twese turi abakongomani. Kubera iki twese abakongomani, abacu bakongomani bagenzi bacu ngo dufungira amayira, ntiturye, ntitunywe, ntitumese? Iki kintu ni ikinyabakimwe abakongomani. Mwamenye ko turi abakongomani namwe nkatwe, twese dusanga igihugu cyacu cya Kongo. Kandi ikindi mwibeshe, timubwire ngo mu bifunga ngo turakivamo, ariko kivamo tukabishaho kuma kugituramo. Titufite no kuzokivamo, tuzogituramo usibye w'Imana yakumbuye ukamuhamagara, uwo ni uzokivamo. Ariko kuva gusa ngo kugenda, tuzogenda mucimbo tukugenda n'abandi bazoza. Umunsi muzokingura amayira n'abandi bazotaha, mucimbo tukikivamo n'abandi bagiye kuza. Babuze amayira bararegamye, ariko ejo n'ejo nabo twabona baje. Uko niko tumeze muri Minembwe, tunariste ari kwisoko yabaye. Yego, no kuvuga ko inzira bimeze gute? Nta nzira ubu nyine kugeza ubu nta bantu bagenda ngo bagaruke. Ubu nta nzira. Inzira yo kwa Murima yapfuye kera ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Yego. Ariko twari dufite inshuti n'abavandimwe b'abashi, b'abapfurero, b'ababembe, ibo duturanye muri kino gihugu. Bazaga bagenda kwa Murima bakabizana ngo buce naho harakingwa ntibahaje. Dusa n'abakinguriye inzira imeze nkangahe, tubona kumyu, tubona agasabune, akanda kariko kose kadukeneye. Nyuma yaho nako bagafunze. Bande hari benshi bataramenya uko byagenze. Noneho abakadufungira n'ifadese yacu bivanze n'abarundi. Ese wageze ese abarundi mukuza kudufungira igihugu ni wabo ntibafite iwabo ko barabaturanye, ari abaturanyi abo bapakanye n'abantu bari Buvira, ariko bafitanye umutekano n'abanyabuvira. Twebwe mu misozi miremire niko ko dufite ikibazo hamwe n'abarundi. Niki badushaka badukinguriye amayira mwabavyeyi mwe. Perezida w'u Burundi nawe Gisegeti
perezida w'uburundi ntaguhenda ngo wice ubwoko bwawe ubwiwe bube bwororoke ubwawe ese uzotorwa n'usakuza mu matora uzotorwa nandi tutagutora nindi uzogutora atari twe guhaye wica kingura inzira tubone umunyu tubone isabune tubone buri kimwe cyose tubeho nk'abandi bakongomani natwe tuba abakongomani kimwe n'abandi sinzi rero ijambo ubwira baduteze amatwi bari hirya no hino bahabumva iki kibazo kiri mu karere noneho abaduteze amatwi hirya no hino hariho n'ibindi bihugu bikomakomeye bifite imbaraga zo kuntu bohamagara perezida wacu wa Kongo akakingura igihugu akabaza atese ubwo bwoko bw'abanyamurenge bwo bwakoze iki niba saba Kongomani kimwe n'abandi niki bacumuye kwa ndetse niba ari cyo twabicumuye ahubwo kivuga naco tugikore nta kitaza kibabarirwa habe n'Imana tuba tuyikoshera tubabarira se nkatwe gisegete nabo niba cyo twakora igisegete azokivuge ariko dukingurira amarira ko tubaye kwimwe n'andi bakongomani amoko yose aturuka hirya no hino amahanga mwumva uri mama uri mu minembwe subiye inyuma gato hari itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'u Burundi buvuga ko nda abasirikare b'u Burundi ngo bari hano ese wowe nk'umumama babwire urababwira iki nta ntambara aherutse kuba zarugeze bakabafata bafashe nk'umukobwa aje gasinzi igisirikare ngo bavuge ngo n'urwego rwiwe yarafashwe undi bamufata yakomeretse aza no kurangiza ubuzima bwiwe aranatubabaza ko yapfuye abo ngabo ni abarundi n'ubu kuze tuvugana nawe naha hirya no hino bari abarundi nihe batari bari mu Gisakuku bari mu Mikeke bari kuri Kwenzero bari mu Mikarati bari mu Kamombo ugakomeza gutyo kugeza indondo yose nihe batari ntaho batari barahakana bavuga ko ngo badahari ngo kandi ngo hano ngo ntibotandukanya ngo umusivile umuturage usanzwe ngo hari Red Tabara ngo hari sinzi rero abo ba Red Tabara na ba FNL nabande bavugwa hano Burundi ko bari hano uzubabona jewe imyaka ngize muri kurabona ndi umugore mukuru yego ndi umugore uhagira imyaka 60 sindababona nuwo president twabumva titubazi muri iki gihugu cyacu umuntu abamoko aba muri iki gihugu twebwe n'abafurero n'ababembe n'abanyitu n'abashi n'abarega amoko benayo habe n'intambara yacu twarwanye twenyine abakongomani ku bandi umufurero n'umubembe bariyunga turarwana turasana ariko uyu murundi yo tuva hagati nuko gatwego turavukana two kwiyunga kandi twase tugusubira kujya twari tumeze ariko umuntu aduteranyije ni umurundi iyo Red Tabara ntayo tuzi nuko tuyumva bakuru ntayiba muri iki gihugu pe abarundi gusa niba bakirimo niba batugoye murakoze cyane No,